Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis shalihin. Qalu muallifuna rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Ta'zimul ikraman kepada saudara-saudara Lembah Bandung. Yang alhamdulillah urangnya yang akan sama-sama kita baca yaitu kitab Awamil yang mulai pun yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyo saudara-saudara lun simak yang takun makna yang berkata ataupun sabuh-sabuh kalimat, sabuh-sabuh kata yang kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabit dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih. Ya. Salah kata sabit dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi yang Maha Pengasih. Ya. Tita i'rabji bi huruf jar. Ya, bi huruf jar. Ismi yang dipejar, ala majar kasrah yang zahir pada akhirnya. Bukan kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, gerafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ismi mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, ala majar kasrah yang zahir pada akhirnya. Bukan hubung kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ya, karenanya ismi dengan Allahi hanadakan kalimat tapu, hanadakan makna tapu, hanadakan yang, hanadakan tu langsung ju dengan sabit dengan ismi nama Allahi langsung Allah hayu. Hana adakan makna yang, hana oleh, hana itu, hana tu. Ya. Oleh Allahi baru Ar-Rahmani yang. Ya. Ar-Rahmani yang berarti ta'irab ke sifat. Ar-Rahmani ke sifat ba Allahi. Ya, hukum sifat ikut mausuf. Yang ke sifat arti majrur ala majar kasrah yang zahir pada akhirnya. Bahkan hubung kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nah, sebagaimana barih Allahi barih kasrah baki, menansyid Ar-Rahmani barih kasrah menyanggukan ke sifat. Ya Rahimi ke sifat lamba Allahi. Hukum sifat ikut mausuf, ke sifat arti majrur ala majar kasrah yang zahir pada akhirnya. Apakah hubung kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Lain jumlah jar dan majrur. Ya, gemta'ala bayang kagubah getekedi abtadi'u. Ya, getekedi abtadi'u. Aku mulai membaca kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di jumlah jar dan majrur gemta'ala bayang kagubah getekedi abtadi'u. Ya, yang mudah-mudahan mufhum. Ini kita tambung laju bak masalah yang pertama yaitu al-awamilu. Al-awamilu bermula segala amil. Al-awamilu bermula segala amil. Fi pada nahwi kitab nahu. Mi'atun itu 100. Ya, tasirtuh lafdiyatun amil lafdi wa ma'nawiyatun dan amil ma'nawi. Fal lafdiyatu maka bermula amil lafdi. Minha min daripadanya 100. Adadani itu 2. Maka bermula amil lafdi. Minha daripadanya 100. Adadani itu 2.
Tah dua amil sama'i dan amil qiyasi. Fasama'iyatu, maka bermula amil sama'i. Minha, daripadanya 100. Ya, kata maka bermula amil sama'i. Minha, daripadanya 100. Ihda, itu 1. Watis'una, dan 90. Apa ia 90? Amil. Apa ia 90? Amil. Dan tis'una 90. Amilan, apa ia 90? Amil. Dan bermula amil qiyasi. Minha, daripadanya 100. Sab'atun, itu 7. Dan bermula amil qiyasi. Minha, daripadanya 100. Sab'atun, itu 7. Wal ma'nawiyatu, dan bermula amil maknawi. Wal ma'nawiyatu, bermula amil maknawi. Minha, daripadanya 100. Minha, daripadanya 100. Itnani, itu 2. Wa tatanawwa'u sama'iyatu, dan terbagi-bagilah amil sama'i. Ala, di atas. Salah sata asyara, 13. Nau'an, apa ia 13 no? Wa tatanawwa'u sama'iyatu, dan terbagi-bagilah amil sama'i. Dan terbagi-bagilah amil sama'i. Ala, di atas. Salah sata asyara, 13. Apa ia 13 no? Ya. Alhamdulillah. Jadi surah haji, ya, yang perlu kita ingat wahai saudara-saudara lun, ya, amil-amil dalam kitab Nahu Nasirtu. Sirtuh bagi 2, amil lafzi dan amil maknawi. Ya, daulan kata amil-amil dalam kitab Nahu Nasirtu. Sirtuh bagi 2, amil lafzi dan amil maknawi. Maka amil lafzi daripada sirtuh bagi dalam 2, amil sama'i dan amil qiyasi. Maka amil sama'i daripada sirtuh na si kurung pluh sabuh amil. Maka amil sama'i na si kurung pluh sa amil. Dan amil qiyasi na 7. Dan amil maknawi na 2. Jumlah mandum si kurung pluh sa tambah 7 si kurung pluh 8. Tambah amil maknawi 2 na sirtuh. Ya. Karena letak penuh amil sama'i, ya, mak bagi lom amil sama'i kepada leblah bohno. Ya, berarti leblah boh pembahagian. Ya, leblah bohno bagi amil sama'i. Yang perlu kita ingat, amil-amil dalam kitab Nahu Nasirtuh, sirtuh bagi 2, amil lafzi dan amil maknawi. Amil lafzi bagi 2, amil sama'i dan amil qiyasi. Amil sama'i na si kurung pluh sabuh amil. Amil qiyasi na 7. Amil maknawi na 2. Olehnya bagi dalam amil sama'i yang si kurung pluh sabuh amil kepada leblah bohno. Wallahu a'lam bissawab. Semoga berbagah mufhum saudara-saudara lembam bandum. Amin.